welcome back to my YouTube channel. Pini penanti putora jeng ki yang citan tu nak bedana, nanti tahu pun stamina orang penalan tuntra tu anpa time mungkin ke mereka orang macam relo kadang, tapi video kalau apa cerita mula lah hoda istamai kita mula lah ke mesin yang aja sekarang dah ke mesin kita kita mesin yang sama rasa confidence, anu tu sama confidence ko pihak mana bangsa confidence anu mana cerita mana, apa ni confidence mana ko bisa cerita mana bangsa orang mana cerita mana, ajar saya claim je bisa me confidence anu tu fake confidence mesti apa ajar saya claim je kan suang pun mute ijun arti apa, asal confidence mana suang ansi lah suang ardu cerita mana, terus suang anak terci jok mana bangsa orang mana cerita mana, tapi kalau so confidence kosan segi nanti mana bangsa orang mana cerita mana. Confidence penuh sama confidence atas saya asal itu kami isti confidence ni sesuatu confidence lah stonton kita istana bangkem kacini iston ajar saya itu saya apa secini jose nang isi saya itu mesti sana kacini iston lah bima kacini yang dia Allah betul ajar saya sampai klaim je pak bukan saya klaim apa sih kacini tu kacini panasa apa along pendang yang te kicindang beli kicini pun dalam kon isi bangke kicini ba apa sih kicini ba isi confidence te kicini tu ni terus kicini ni pun mulai tempat iklim pasti lifestyle orang te stony ba ke experience boleh kita kasih ajar salary nak claim je pasal kita kasih orang yang dah jauh te kicini ni te anak ajar saya sampai claim मतलब कितने मुझे performance ajar saya claim je kami kicini stone kita kasih orang tapi ni stone sama bangke body language communication skill communication kami topik stone lah tapi communication kami stone fokus lah asik communication skill stone fokus lah bangke mau apa yang kita communication communication itu kita materi itu kami dalam cara kita start dan asal communication skill itu kita communication skill mereka example body language itu communication skill kita job kita lah communication skill kita pernah sekian communication skill kosan sih nanti malah akan mereka tu pesan kita saya pilih malah experience confidence apa contoh kita banget ini baca macam hello communication skill betul aston the big kitchen lepe kapek lang lung aja saya semi communication skill itu tak asik communication skill ni ada testina confidence orang tu lalu confidence betul communication kita kesan kecini sana betul body language betul communication skill light cini nanti example na isi interview bidang na interview ke picture lo na jo se kitchen son me kithe ka son me na hoda ninje ne te lo pente kitchen ki chan samene tek kitchen ki chan samene tek ninje ote kuson se chin ki dun ote office me te kapre lo sam kitchen ki dun kuson se chin ki dun mo lan na interview le bidang example na interview lo na ngelo na pa hoda karbi la na pa no tham lo karbi la ote imitang la ipai la na masa bu confidence mana experience हम तो चेक करो फिर हाई लेवल पर ना just confidence में बाहर चेक करो सब में हिंदी इंग्लिश में हाई पे जो से ना इंटरव्यू ना में इधर होता कलम language थोड़ा है से यूज़ होते ना सब confidence में तो चेक सब में अपन ने असमिया में नेला मत इमिथाम इपायलम कार्बियलम पे है जो से ना फान इसी interview na mate hoda kacing ke jitan language use ibute na asabo confidence ba bari cha na isi confidence mungkin basta aja ya style claim jiustame confidence to nahi na use confidence abe to na claim sta nahi claim sta me bachun nahi asi confidence to na ni confidence to na aja sta me claim aja ra salon sta me na par ke chara to confidence na si dolo te ja sta me claim tapi video ba ngai ni ngilan na jam se video mate atau pixel sih nang live nang video sih lasto atau pixel use nang live sukses lo kita mana tu icon tu cerita lah sih ini tu pixel apa ni sih video sih langsung like ni comment ni tapi ada macam tu lah nang kira je